ubundi umuntu Imana yamutumye hano mu isi kugira ngo aze gukora. Woramuka gusa tubitahure cyangwa se ntukore, ariko Imana yadutumye hano mu isi kugira ngo tuze gukora. Kandi Imana yaremye umuntu ngo imara kumurema imugenera iminsi yiwe yo kubaho. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri hano uzange cyangwa ubyemere. Abana nariko nsetsa mfurakazi, hari umwana nabwiye nijoro ndamubwira ngo tuzoja mu ibyo ngibyo, nimba uzoza unabitekereza, ariko uzubitekereza wabanje gutekereza hejuru yo gukorera Imana. Hariho abantu bataza barara ku ijoro yo gutekereza ngo ese uku nguku mpagaze gute, ko ndakorera Imana mu gihe cyanje, kuyu munsi norangiza cyangwa se uyu munsi ko no kwitaba Imana mpagaze gute mu gihe cyanje. Haleluya. Na mu bantu abantu bongere bumva Imana, abayitaye bongere bumva Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Paulo yahagaze neza mu gihe ciwe, kandi Paulo yahuye n'ibintu bikomeye bimwe twebwe tutarahura nabyo. Sinzi ko duteze no kuzohura nabyo, ariko muri ivyo ngivyo byose Paulo yishimira gukorera Imana. Haleluya. Hari inkuru ya Paulo nasomye ngo umunsi umwe ari Kaisariya kwa Filipo, ngo haza umuhanuzi umwe witwa Agabo, ngo ashitse Agabo ngo afata umushumi wa Paulo, ngo arawifungisha ngo amaguru n'amaboko, ngo arangiza aravuga ngo mwene ngiri umushumi mbonye uko agenda iyo yerekeje iyo ari kwaje, ngo nashika azohura n'ibibazo. Paulo Haleluya. Reka nsaba abo twagendanye kugira ngo turirimbe. Acha niombe wenzangu wakuje tuimbe. Umuntu uzi gutera indirimbo dufashe nkaho mtu anaweza kutusaidia kaongoza. Tudashoboye kuririmba. Acha Osborne apite tusaidiane. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitahiye. Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitahiye. dukunde Yesu, Dukunde Yesu, dukunda turi bato, yaturemesheje ijambo ryayo ryonyine, yaduhaye n'ababyeyi dukunda baturerera neza. dukunde Yesu, Dukunde Yesu, dukunda turi bato, yaturemesheje ijambo ryayo ryonyine, yaduhaye n'ababyeyi dukunda baturera neza. Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitahiye. Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitahiye. none baba badutavurira itabi, amajosi n'amaboko tuzuye imigi, Yesu mwami, Yesu yabidukuyeho, nuko
amajosi n'amaboko byuzuye imigi Yesu mwami umwami Yesu yabitukuye uko duha amahoro Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane kuko yabitangiye Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane kuko yabitangiye Ay Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane kuko yabitangiye Ay Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane kuko yabitangiye Ay Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde Yesu tumukunde cyane kuko yabitangiye uhimbazwe mwami Yesu urakwiriye gushimwa urakwiriye gushigwa hejuru izina ryawe rirakomeye izina ryawe ni ryo kubahwa ubereye amashimwe nta wundi wasa nawe nta wagereranywa nawe ijambo ryawe rirakomeye ubwira neza ibihe byose Mana urakomeye mwami Yesu ni wowe wicaye ku ntebe y'ubwami
ni wowe Mana iri hejuru ya zose, ni wowe Mana ikomeye cyane, ni wowe Mana izitugirira neza. Ijambo ryawe ryambwiye ngo iso wibwira kutugirira ngo ntabwo ari bibi ahubwo ngo ni byiza. Ndagushima data ku mugoroba mwiza uduhaye, ndagushima Mwami Yesu kuko utugiriye neza. Nyemerera muri aya materaniro Mana ugirire neza buri mwe wese uri ahantu. Imbaraga z'Imana zikomeze zigaragare, imbaraga z'Imana zikomeze ziyerekane. Unyemerere dikota z'ijuru zimanukira ahantu kugira ngo ugirire neza buri mwe wese Mana. Imbaraga zikomeye cyane izo nizo duhamagaye kugira ngo zize zibane natwe Mana. Ngwino utugirire neza wiyerekane, imbaraga za Mwuka Wera zikomeze zitwururukemo. Mwene data agiye kuganira ijambo ryawe, ndasaba kugira ngo ubimpanda maze nawe umuvugiremo. Unyemerere utugirire neza, unyemerere wiyerekane, uduhe kugabana kuri uno mugoroba. Ijambo ryawe Mwami Yesu riza ari umutukiza, ijambo ryawe Mana ribashe kuduhindura, ijambo ryawe Mana ribashe komora ibiseba abantu bafite, ijambo ryawe Mana ridukure mu bwiza ritujane mu bundi. Reka imbaraga z'Imana zikomeze zigaragare, ukomeze tugirire neza Mwami Yesu. Twebwe twese duturije ahantu kugira ngo twumve icyo tubwira. Ikitavuga Imana cyose ico tugitesheje agaciro, ahubwo turahamagara ubwiza bw'ijuru kugira ngo aribwo bugaragara ahantu mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Turashima Imana cyane kubwa kubaha ahantu muri uyu mugoroba w'uyu munsi wo kuwa kane. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Ikindi congeyeho turashimira ubuyobozi bw'itorero rya ensemble ba bishop, duciye bugufi ku bwanyu kubwo kutwemerera kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ry'Imana, tuganire n'ubwoko bungana gutyo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ikaze ryanyu turihaye agaciro cyane. Ndashimira Revera twazanye tidusengana mu itorero rimwe, ariko kandi ni Revera wacu. Hari uburyo tubanyemwe bwo mu mwuka. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashimira Evangeliste Mfurakazi nawe twazanye, Imana imuha umugisha. Revera yambonye ngishika arambwira ngo nsuzumye mwe mu ruho, ndaseka ariko nyine turawufite kuva ku wa gatanu mu ijoro kugeza uyu munsi tituraruhuka. Niyo mpamvu uwo mu ruhu ufite ishingiro, ariko kandi turi mu mitima, uri mu mibiri. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Ndabiyegereje mwebwe mwese abemeye gusiga ibyanyu mukaza gutarama. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa 13 umurongo waho 36 sorry 13 umurongo wa 36 haravuga ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira ashirwa kuri ba sekuruza arabora. Amen. Dusubiremo. Kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira ashirwa kuri ba sekuruza arabora. Amen. Natekereje ko muri uyu mugoroba bakimara kutubwira ko tuzavuga ijambo ry'Imana hano muri iri torero, natekereje ko tuganira hejuru yo gukorera Imana mu gihe cyawe. Amen. Haleluya. Natekereje ko tuganira hejuru yo gukorera Imana mu gihe cyawe. Ubundi umuntu Imana yamutumye hano mu isi kugira ngo aze gukora, woramuka gusa tubitahure cyangwa se ntukore, ariko Imana yadutumye hano mu isi kugira ngo tuze gukora. Kandi Imana yaremye umuntu ngo imara kumurema imugenera iminsi yiwe yo kubaho. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri hano uzange cyangwa ubyemere. Abana nariko nsetsa Mfurakazi
hari umwana nabwiye nijoro ndamubwira ngo tuzoja mu ijuru kureba Yesu, ngo arangiza arambwira ati yego kureba Yesu si cyo kibazo, atari ku ikibazo ni kukufa, ati gupfa nico kibazo. Ni ukuvuga ngo ubyakire cyangwa ubyange umunsi wawe nugera. Ni nka kurya baza bakora amata, baza bafata amata bakayashira mu ishashe, bamara kuyashira mu ishashe bakayandikaho date expire. Ni ukuvuga ngo uyagejeje ya minsi ya mata azaba expired. Rero natwe abana b'abantu Imana yaraturamye ngo imare kuturema idushiraho iminsi ntarengwa umunsi wawe uzopfa uriho. Rero niyo mpamvu natekereje ko tuganira hejuru yo gukorera Imana mu gihe cyawe. Haleluya, amen. Hari abantu baza bicara akamagira ngo Imana yaramuremye kugira gusa ngo ace muri mama we avuke, namara kuvuka akure ashakwe mu muryango w'abanyenaka, namara kubushakwamo abyare, namara kubyara ashingire, namara gushingira aje mu zabukuru. Abantu benshi nuko bifashe muri iki gihe, ni bazi ko ari nkayo misiyo yabazanye, ariko twaje no gukora. Kandi gukorera iki? Gukorera Imana. Ibindi byose ni inyongera, ariko ikintu ca mbere umukoro dufite ni ugukorera Imana. Duheze icyubahiro. Haleluya! Hari abantu basa n'abahuze ubu nyine, abantu bariko batekereza hejuru yo gukorera Imana. Ejo bundi narabitekereje maze guhishurirwa ijambo, sanga abantu ubu nyine bahahajwe n'ibintu bitandukanye. Tibahahajwe no gukorera Imana, tibahahajwe ndetse n'umurimo w'Imana, ndetse ndibahahajwe nta na shuguri bafite y'itorero babamo, bo gutekereza ngo se bandi bo basenze kuwa kane. Iyo shuguri hari abatayifite, bifitiye shuguri zabo gusa, bafite shuguri bamwe zo kuja zayiwene. Ni byiza kujayo, naje nzajayo, ariko akicara nta na appointment afite, ntiyanayatse, ariko akama yicara gusa mu mutwe, bigatuma toza gusenga kubera stress yayiwene. Ngo abandi bari mu gukoregwa, ngo sinzi jewe impamvu, ngo sinzi ukuntu byagenze, ngo runaka twarazanye. Iyo shuguri kamutwara igihe, ni byiza kwishuza, ariko kandi ukaba uhagaze mu murimo w'Imana, ukavuga ngo ibyo ndiko nkora byose ndi mu murimo w'Imana, ukavuga ngo nubwo no kwishuza cyangwa se nubwo bitoba, ariko mpagaze mu murimo w'Imana. Haleluya. Hari abandi bafite shuguri yo gutekereza gusa ngo se icompa nanshe nkagira imodoka kamera nkarunaka, waza ubona akamodoka gaciyeho kabandi, ukamutekereza ngo yoba naje nari ngafite, ukamutwagwa n'izo stress, ukaza wama wumva wewe sinzi nk'igihurimo. Ariko ibyo ngibyo nimba uzoza unabitekereza, ariko uzubitekereza wabanje gutekereza hejuru yo gukorera Imana. Hariho abantu bataza barara ku ijoro ryo gutekereza ngo ese uku nguku mpagaze gute, ko ndakorera Imana mu gihe canje, kuyu munsi norangiza cyangwa se uyu munsi ko no kwitaba Imana mpagaze gute mu gihe canje. Haleluya. Hariho abakozi b'Imana bagiye bakora mu gihe cyabo. Mose Imana yaramutumye iramubwira ngo Mose we haguruka uje gukura ubwoko bwanje muri Egiputa, ngo kuko numvishije gutaka ngo batakishwa n'uburetwa cyangwa se imibabaro bariko bakoreshwa. Mose kubera ko yatahuye ko agomba gukorera Imana mu gihe cye, Mose arahaguruka aja gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Aragenda, Mose ntiyita ukuntu Faraho icyubahiro afite. Mose aragenda ngo ashikara amubwira ngo Uwiteka yantumye ngo umpe ubwoko bw'Imana. Haleluya. Faraho arabanza aramubwira ngo sinzi Uwiteka, kubera ko nyine ntiyaramuzi. Ni nka kujya abantu bamwe baza bareba bakavuga ngo se kuriyo baza babyina, bari abantu baza babyina gute, nikibo kiba cyabanejeje kubera ko batarakamenya. Faraho yamavuga ngo sinzi Uwiteka, ariko Mose ahagarara mu gihe ciwe. Mose niwe wakuye abanyesiraheli muri Egiputa. Bwana sifiwe sana, duheze icyubahiro. Haleluya. Mose ijambo ry'Imana rizarivuga ngo bahagurukiye ahantu hitwa Iramusesi, ngo barahava bataha Etamu ngo ni mu ntangiro z'ubutayu, ngo bave Etamu bataha ahantu hitwa Pihahiroti,
Piyayirote ni iruhande rw'inyanja itukura. Ngo bahageze babamba amahema. Ngo bamaze kubamba amahema, amaze ngo ingabo za Farawo zirabakurikira. Ngo zimaze kubakurikira, amaze ngo abanyesiraheli bahindukire, ngo babona ingabo zo muri Egiputa zabakurikiye. Amaze ngo abanyesiraheli bacika intege, bavuga ijambo ribi. Ngo bamubabwira Mose ngo ese kutuzana kugwa ahantu, ngo se nuko ntamva zari muri Egiputa. Ariko Mose kubera ko yarahagaze mu gukorera Imana, arabahumuriza. Iyo umuntu yahagaze mu gihe ciwe azahumuriza abandi, n'igihe cy'ibibazo akababwira ngo nimukomere. Ariko abakirisitu kubera ko batari mu guhagarara mu gihe cyabo, abandi bari mu gutaka, akamababwira ngo nanje uwo kwereka kurantakira, uwo kwereka ibibazo mfite, uwo kwereka jewe ukuntu ngowe. Ariko Mose kubera ko yahagaze mu gihe ciwe, yarabaremesheje arababwira ngo mwitinya, ngo mwihagararire, ngo muri bubona gakiza Uwiteka ari butuzanire, ngo kuko babanyegiputa muri ko mubona, ngo ntimuzongera kubabona ukundi. Mose abasha guhagarara mu gihe ciwe. Mwene data uhagaze hehe? Haleluya, haleluya, duweze icyubahiro. Haleluya. Wibaze mu mutima wawe, umuvugabutumwa azavuga, ariko wewe umutima wawe ukagenda ukazugera iniriya mu byumba byawe byo mu mutima twebwe tutogeramo. Umutima wawe ubaze ngo ese niki ndiko nkora muri iki gihe? Amen. Haleluya. Hariho abantu bagiye bakorera Imana mu gihe cyabo, bagihagararamo neza. Kandi nasanze nta ntwari zivugwa, nta muntu wanditswe muri iki gitabo nk'intwari ataragize ikintu akora. Kandi ni ukuvuga ngo gukorera Imana ntibaza bakorera Imana mu gihe cy'izuba gusa, mu gihe ibintu bimeze neza. Baza bakorera Imana mu gihe kimeze neza, bagakorera n'Imana mu gihe kitameze neza. Haleluya. Ukazusiga nk'abana nyabage, ukabasiga bavuga ngo baraburara, cyangwa se ugasiga kiyateka yanditse agapapuro ngo barafunga inzu, ukamutora Bibiliya ukavuga ngo ngiye gutarama. Wanasifiwe sana. Haleluya. Tuweze icyubahiro. Haleluya. Dawidi yahagaze mu gihe ciwe. Ni ukuvuga ngo hari ibintu Dawidi yagiye akora, niyo mpamvu baza bamwanditse mu ntwari. Dawidi niwe wishe igihangange cyitwa Goliyati, ngo cyakaza kivuga cyatontoma gutya, abagabo b'abanyesiraheli ngo bakaza binjira mu myobo. Ariko Dawidi ahagarara mu gihe ciwe, niwe wishe Goliyati. Bwana sifiwe sana. Dawidi kindi kintu yakoze, ngo yagaruye Imana mu banyesiraheli. Bene data, muri mukubona hatu tarimwe abantu bataye Imana, ariko se uhagaze mu wuhe mukingi? Ni kuri mu kubabwira, ni kuri mu kubaganiriza abo bantu bataye Imana, ni kuri mu kubabwira. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Kandi nasanze gukorera Imana hari igihe uzutekereza ukamubwira ngo none kuriya twese ntitwahamagariwe kuza guhagarara hano ku gatuti ngo niko gukorera Imana. Hari igihe uza wamutekereza ukavuga ngo ese nokorera Imana gute, ko jewe Bibiliya ntanazi no kuyisoma, cyangwa se jewe ko bimeze gutya. Ariko ushobora no kuza uza gusa ugakoropana hano gusa, cyangwa ukazushika gusa ugapanga intebe gusa. Uko ni ugukorera Imana. Gusa abantu kubera kutabimenya tuza dupfupfuranira ku kintu kimwe, tukama tugira ngo niko gukorera Imana. Ariko ibintu byo gukorera Imana imyanya irahari. Duweze icyubahiro. Haleluya. Iyo abantu baza gushaka akazi baza babwira ngo nta mwanya uhari, ariko mu kazi k'Imana imyanya irahari yo gukora. Bwana sifiwe sana. Hari abantu bamwe bigize simbibazwa. Ejo bundi nasekeje mwene data mfurakazi, ndamubwira ngo kubera kutamenya wenda kutamenya guhagarara mu gihe cyawe, baza bavuga ngo habe n'abamama basigare. Ukamubona umumama arasohotse, ukibazaga nimba igihe bazobusigaza abagabo azosigara, cyangwa se igihe bazosigaza urubyiruko, nimba ico gihe azosigara mu basore. Ariko ntugire ngo nikindi, hari igihe njewe ntarabimenya bakaza bavuga ngo abagore basigare mu itorero. Kama numva ko njewe ntaruhare rwanje ntaco gomara, kama numva abagore bavuzwe cyangwa se abamama bavuzwe, kama numva ko bangana kuku kwaba babyeyi. Niko nakaza nibwira kubera gukiranirwa ko kutamenya gukorera Imana. Bwana sifiwe sana. Ariko aho nabimenyeye turimwe bakina mama bitorero. Ni ukuvuga ngo bene data utekereze uvuge ngo ese
nimba uri umukristo wa ansambure utekereze ngo ase muri ansambure mpagaze gute n'ikindi konkora muri iki gihe, kuko igihe gishobora kugutakara, igihe kikagushirana, igihe kiza gishira. Habe n'imirimo turi ko dukora ubu nyine, iyo turi ko dukora batwebwe bangana gutyo, si yaba abavyeyi bo baba bagikoze, igihe kiri mu gushira, igihe ntigihagaze. Wowe wora mu kugahagarara ariko igihe ntigihagaze. Ejo bundi nabwiye mwene data Frakazi, ndamubwira ngo hari umumama wapfuye apfa yari umukirisitu ngo arangize undi. Buriya iyo wakoreye Imana nukuri no mu gihe cikiriyo no mu rupfu rwawe ya mirimo izivuga. Nico gihe muzamubona umukirisitu gusa ubu nyine habaye ikibazo cyo gupfuka amateka y'umuntu wapfuye kubera bene wabo bakanga nko nimba ari nko kumuvamo, ikaza gituma bapfuka ibintu. Ariko nukuvuga ngo ikiriyo cy'umukirisitu ni cy'umupagani ntibiza bisa, kubera ko umukirisitu aba yarakoreye Imana agahagarara mu gihe cye. Umuntu wakoze n'utarakoze ntibahuye ntibikunda. Ngo arangize uwo mugore abona ibyishimo bibaye ku kiriyo cy'uwabo, ngo arangize yamavuga ngo nasikia jaruzi, ngo ico muheza nawe ngo akazakorerwa ikiriyo nk'iki ntiwokibona kuko wareza amagara. Haleluya! Wareza amagara gumva ko wiremera impamvu. Nasanze gudakorera Imana biza biva mu kwiremera impamvu. Ukamubwira ngo none ni nkawe mugore wabyaye wenyine, cyangwa se ukamutekereza ngo ni nkawe mugabo uzupagasa wenyine. Uko nukwiremera impamvu. N'abandi bose baza babikora bafite za shuguri ze muhira, ariko ukavuga ngo muri izo shuguri zanje ngomba kugabura, kagira igihe cyo gukorera Imana, kagira n'igihe cyo kuba mu rugo. Ukareka gushora umwanya gusa ukaza wamuguma ko kwihugiraho. Hariho abantu bihugiyeho. Amen. Dawidi rero agarura Imana mu Banyasiraheli. Ni kuri mu kubwira babandi nasanze ubu nyine turimo kumva nko umukirisitu wa ansambure hari akabazo kenda kabaye, aho kugira ngo ugende umubwira ati mwene data naje kukugarurisha urukundo, bikaba impamvu yo guhanana amakuru, tukayahanana ukaza wumva warambiwe nuko ushika ko kuri network kugira ngo utange amakuru neza. Ariko Dawidi we yagaruye Imana mu bwoko bwabo, kandi hariko abantu bunyene bataye Imana. Nimureke tugarura Imana mu bantu, abantu bongere bumva Imana, abayitaye bongere bumva Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Paulo yahagaze neza mu gihe ciwe, kandi Paulo yahuye n'ibintu bikomeye bimwe twebwe tutarahura nabyo. Sinzi ko duteze no kuzohura nabyo, ariko muri ivyo ngivyo byose Paulo yishimira gukorera Imana. Haleluya. Hari inkuru ya Paulo nasomye ngo umunsi umwe ari Kaisariya kwa Filipo, ngo haza umuhanuzi umwe witwa Agabo, ngo ashitse Agabo ngo afata umushumi wa Paulo, ngo arawifungisha ngo amaguru n'amaboko, ngo arangiza aravuga ngo mwene nyiri umushumi mbonye uko agenda iyo yerekeje iyo ari kwaje ngo nashika azohura n'ibibazo. Paulo aravuga ngo usibye gufungwa gusa nemeye no gupfa ku bwa Kristo. Ni uri mukubona ngo mare ndatekereza ndavuga ngo none nimba Paulo iwe yaravuze ngo yemeye gupfa ku bwa Kristo, kakaba njewe ntarakubitwa n'urushi, bakaba bari mu kuvuga gusa ijambo rimwe. Abagore twebwe tutadukunda no gukangwa n'ubusa, bavuga ngo nimba uzutera indirimbo ngo ari mu gusha undi mugore gusa yabwira undi ngo ari mu gushaka kwibonekeza, ukamutangira kugenda gahoro gahoro. None abandi nimba baravuze ngo nemeye gupfa ku bwa Kristo, twebwe ijambo rimwe ry'umuryo mu muryango cyangwa se ry'inshuti yawe ngo umuntu yataye ijambo rikama ari gucogoza, ukamugenda ugashiraho. Nimba wakaza ukorera Imana, nimba wakaza uza gukoropa, ukamuvuga ngo baravuze, ukamutangira kugenza make. Mwene data, mureke dukorera Imana mu gihe cyacu. Ukwejo wakwama wumva ngo singihari, sitera bwoba, timuri mukubona buri munsi ko bari mukugenda. Kandi naratangaye, nimba hari ikintu kiza gikomeza uzukenera ngo wumva utegere ku kiriyo cy'umuntu wawe, nukuvuga ngo umuntu wawe uzukenera ngo bamuvugeho ukuntu yakaza akora. Ntituza duhumurizwa ibyiringiro by'abakirisitu iyo dufite abacu badusize.
ntabwo biza biba ngo yasize amagorofa cyangwa se ngo batubwire ngo hari akamodoka yasize aparitse imbere y'urugo. Ibyo si byo dutera ibyiringiro. Ikizakidutera ibyiringiro ni ukukubwira ngo mama wanje yari umukirisitu, mama arapfuye ariko yakoreye Imana. Ukaza ukenera ngo bavuge nk'ibintu mama yakoze, baza bavuga ngo mama hari umuntu yahaye ibiryo ashonje, baza bavuga ngo hari umuntu yambitse nk'igitenge basi, cyangwa se baza bavuga ngo mama yakaza koropa n'ikanisa, cyangwa se bazaza bavuga ngo nimba ari nk'umugabo wawe upfuye, bazaza bavuga ngo hari imfubyi imwe yishuriraga. Ibyo nibyo biza bidutera ihumuri, tugahumuruka ukavuga ngo ni ukuri. Menye neza kuko umuvandimwe wanje yagiye mu ijuru, ntituza duhumurizwa ngo yasize yubatse amazu runaka, yasize mu Rwanda cyangwa ahandi. Uzuhumurizwa nuko bavuze ngo yakoreye Imana, warangiza ukumva urahumuritse ukavuga ngo ni ukuri tuzobana mu bwami bwo mu ijuru. Bene data nimureke dukorera Imana, ni ukuri tuzoja mu ijuru. Ijuru rirahari, duhezese icyubahiro. Haleluya! Abantu tibari mu gukunda ko bakomeza kuvuga ko iyi si izoshira, ariko muririmbyi yaravuze ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Ni ukuri isi izoshira, kandi nyuma yo gushira kw'iyi si hariho ubundi bwami bw'Imana tuzobamo, kandi buzobamo abakoreye Imana, ntibuzobamo abantu bamangamanza. Imana itubabarire cyane. Habe na Yesu Kristo nigwo rugwero rwiza. Yesu Kristo igihe yari hano ku isi yakoresheje igihe ciwe neza. Bwana sifiwe sana. Igihe ngo yahumuye umuntu wavutse ari impumyi, ngo abantu bamwe baramubashije ngo baramubwira ati se uyu muntu uhumuye n'icyaha yakoze. Kakurya tuza tugira iyo ibibazo biri nko kwa runaka, tuza twama dukenera ngo none habe n'abahanuzi bahanure ko wa muntu atakigenda neza. Buriya nasanze ikibazo ni ikintu gikomeye. Ikibazo kiza gituma abantu bakwibazaho ibintu byinshi, abandi ndetse bakaza barema n'ibindi, ngo arangize bamavuga ngo ese uyu muntu ni wese niwe waba waracumuye. Yesu Kristo aravuga ngo yayi siwe, aravuga ngo abarongera kandi baramubaza ngo ese nababyeyi biwe se. Yesu Kristo aravuga ngo yaye sibo. Yesu Kristo aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye akiri ku manywa, ngo kuko n'igihe bugiye kwira n'igihe umuntu atakibashije gukora. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Dukwiriye gukora umurimo w'Imana tugifite imbaraga. Niko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo uje wibuka umuremyi wawe, ngo iminsi y'umusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzoza uvuga ngo sinejejwe nabyo. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya, amen. Kwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Ni ukuri haracari ku manywa, haracariho umwanya wo gukora. Iki ni igihe cyawe cyo gukora. Uyu ni umwaka wawe, uku ni ukwezi kwawe, aya ni amatariki yawe. Mwene data biragusaba, kandi nasanze gukorera Imana ni ukubitahura. Hari igihe uza wicara ukamutekereza ngo se kuba ari ibo bakoze iki. Ntaco bakoze, baratahuye gusa. Bamenya ko bagomba gukorera Imana, bamenya ko bagomba guhagarara mu gihe cyabo, bamenya ko bagomba gukorera Imana umwanya wose bafite. Ntawugira umwanya umusagutse. Twese uko twabyutse mu gitondo, kandi amasaha twahawe arangana. Ntawahawe uku nguku, ntawahawe amasaha arutaye abandi. Twese ko amasaha karagenda dushorera buri rarengera rimwe twese. Gusa nyine abantu baza barutanya mu kuryama no mu kubyuka. Hari abaza bavyuka mu saa 2, abandi bakavyuka saa 4, ariko twese twahawe umwanya ungana. Ni ukuvuga ngo muri ya myanya gusa ikintu turutana nuko uyitahura kuyikoramo. Hari uzusanga habe no mu rugo ukamusanga hari umuntu wavyutse akama yicara gusa, akamavuga ngo noneho gije ntanoze, ngo sinzi ukuntu byagenze noneho ngo burije ntanoze. Ubundi ico gihe yakubise isiri yagaburiye abana, yagize gute imirimo yose yayizingazinze. Ni ukuvuga ngo ikintu dutaniyeho gusa mu gukorera Imana ni ukumenya umwanya wawe ukawumanaginga, ukavuga ngo uyu mwanya ndawugaburamo, mzuke nkora ibi ngibi nibi, nimara ngire n'igihe cyo kuja mu murimo w'Imana, korera Imana. Bene data nimureke duhagarare mu gihe cyacu. Ijambo twasomye riravuga ngo nuko Dawidi amaze gukora ivy'Imana yashatse mu gihe cye, ngo arasinzira. Ni ukuvuga ngo hariho abantu bazojana ibintu byose baje gukora hano ku isi, akagenda gipakiye, akagenda kicuzuye. Imana itubabarire cyane. Hariho abantu bazosubirana ibyo baje gukora, akama bisubiranayo byose uko byakabaye. Ariko nimureke twividure kubera ko aho gukorera nahangaha mu ijuru naho guhembwa. Mwakira ijambo.